ka AICS haki laitli jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Kum ka jingrum lang ya kilong kemie jong ke balang Catholic Parish Nongpo la pelong ya ka jing seng penshit haki ars ngilinter ya ke balas dang ka sengi sajan bat penkot pat hak sengi utrai jong kani ketayo baladam ya kani jing seng penshit kilong kemie ke Parish Nongpo la pelong hak balang snong nartap Haribhoi district kum ka jing sedang ya kani ka jing seng la penkiu ya ke lama jong seng kentai do ba ro kimarwen Hakajing don lang Father Peter Simli obdei parish priest jong Nongpo parish hakajing don lang kinongilam bat kinongkit kam ka sengkentai Catholic Parish Nongpo ka kong Mary Stella Lamari ka beri ka presiden lem bat kwewe dukhat jong ka sengkentai kentup di ya kirang ba balang bat kisistar haba ajing kran nak liang ba ro kimarwen ulong ba kum kilong kemie jong ka balang ka benta ka bekerpang kum kilong kemie kalong ban sanjur ya ka yang kasem ba kumno kilong kemie kin yalam yalaki kun syakajing baha Wala ka jinglong brio ka ba omla ban biang handrei omdei ban kelet yo blei bat ki jingluai bat long susu ba ka jingem ka jong ki brio ka julong ba anda habala khambet khambiang ni kelet yo blei bat ngi be ya ka rongpong ka ba sisingi handrei kum ki khun jong blei ngi de bat em ha ki jingluai bat ban bu yo blei hakman bat ki baro kinlong ki babaha bat ki ba bet ha bu yo blei hakman Jika kita ke joni, kantang kilong kini harap balang, kabenta kabakerpang ke joni, bakumno kilong kini ke sanjur, ya ini resep kumno kilong kini ke sanjur, ya ke ilang masalah. Bani pai kilong kini baik ha kabalang, bah jimong beliau, bah hari ini jika tim dengan menang kabakeran, kalau khot yang IP bantu kenal, bah kajintot hamet kadon mereka mensin keswa didik keipat ke penong yang ni keipat ke penong yapi yana bangin tot hamet kamensin lesi ka amno sisa banyero bersakri yoble mereka penong pat yang yapi bangin tot kada kadawa tolong kampung sana ji gejoni kamangi klet banbu barbor yoble hakmat Bangklet berbor bambu yau boleh hakmat. Hakijin itu ni mana resmi. Ndak ya kambing kambian. Ndak ya don mau hakijin itu apa hu bahai. Lese di dalam yang mana kau buat kau kia. Niklat banero yang kita ni bahar jemu. Niklat banero yang kita ni masbun jemu. Niklat bantai ni orang kumishun ablay yang kita kudu jemu. Henry ini le banbe, ini le bantai mat. Nilai banbe yang tak rongkong kalau air ini haji jadi mana sih? Henry benda makapang haji yang kejona jompi, lalu haji anu kejoni tolong, bah nilona yang tak kejinjang kejoni shopping tak ada. Kalau kongsan tolong nil hapsim bantuan, bah haji yang joni mana sih? Nilong bumi bang nilong, tadi haji berdoa semua, tadi yang ada pin bangin bu harbor yang boleh hakmat jika dijuni dalam kecil yang orang hakil paling put God first bu yang boleh nukong dan yang kecil paling yang put God in the driver's seat bu yang boleh ha ustadin jom driver aku boleh punya yang kali jom jika yang jom ada jompi punya ini hangta minsotu bah lalu kata jiwa kejoni hakamet adalah mesin kesan kanan albor yang ayat lada ni pai bani syul bau blei ulang utrai jonti ke baro lah blei bat hindo bat hamtam haji ini mana asih
pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai